Igranje sa kućnim ljubimcima, sa 2 preslatka Bernardinca, kao i crnom macom, trenuci su odmora za petoročlanu porodicu Krstić iz Lazareva. Veći deo dana otac Miroslav provodi radeći sa pčelama i oko pčela, a svesrdnu pomoć i podršku ima u supruzi Ivani i 3 dece, Katarini, Ognjenu i Matiji. Pa počinje ujutru, čim svane, kad je lepo vreme. A sezona je sad od marta pa do? Pa sezona je od marta do kraja avgusta, septembra. Pčelarstvo je kod Krstića od hobija polako preraslo u ozbiljan, pa gotovo biznis. Ne baš u pravom smislu te reči, jer im nije osnovno i jedino zanimanje, ali posvećenost i ljubav prema ovom poslu im se lepo vraća. Pa priču sa pčelarstvom je započeo suprugin deda. Još davno, 70. godina. On je to dugo radio i onda smo njemu pomagali i bilo nam zanimljivo to sa pčelama u prirodi. I tako htjeli smo da probamo i mi da vidimo kako će nama ići i krenulo je od prvih 5 košnica, to nam je deda dao na poklon i tako smo krenuli i evo sada smo vremenom to malo širili i eto doterali smo do ovde. Sada radimo sa nekih 100-ak košnica. To nas ispunjava, to volimo i... Kažu da posao oko pčela nije posao, da to mora da bude ljubav. Pa to mora da bude ljubav, da. Da se odrađuje kao neki posao, to ne može. Znači mora postojati neka ljubav i onda je to, ko se pronađe u tome je lepo. Nama je super, one su nama kao deo porodice. 3 juniora koje smo već pomenuli, 13-godišnja Katarina, učenica osnovne škole Slavko Rodić iz Lazareva, 15-godišnji Ognjen, učenik Zrenjaninske gimnazije, kao i 16-godišnji Matija, takođe učenik Zrenjaninske gimnazije, pomažu od malena u svim poslovima koji im se ponude. Pčele su tu, otkad znamo za sebe, još kad sam bio mali se uvek vodila priča o pčelama, košnicama, med, vrcanje i prosto nije se ta ljubav usadila, nego došla sam. Postoji od uvek. Pa naš posao se najviše svodi na pomoć kada se razmnožavaju matice, trebamo da izlivamo male kao kapsulice od voska i da ih lepimo na letvice koje se kasnije stavljaju na ramove i presađujemo larve tu u vikendici i u kućici iz ramova u te male kao kapsulice. I kada trebaju da se hrane pčele, mi idemo da pravimo pogače i da ih sečemo i stavljamo u košnice preko zime u ladno kada im je potrebna pomoć. I vrcamo med sa roditeljima, pomažemo im. Šta je od svih tih radnji vama najdraže ili najlakše ili najlepše? Pa presađivanje larvi sigurno. Sedi se tu unutra, nije težak posao. Ja volim da vrcam med. I nije baš najlepše kada je hladno ujutro pa moramo da idemo napolje da pomažemo. I kada nas bodu pčele. Posao oko pčela, osim što je koristan, donosi i toliko u ovom vremenu pogotovo značajan, gotovo privilegovan boravak u prirodi. A krajolik je zaista predivan. Njima ovde nije loše sada, to je okolina Tamiša, ima dosta i te slatine, te ritske zemlje, tog korova, divljih biljaka, sa livade. Kreće polako da cveta trnjina, džanarika, vrbu očekujemo i ona treba ovih dana da krene, tako da sad za njih nema zime. Sad je dobro. Na to će se nadovezati uljana repica, pa onda idemo na bagren. Sa bagrena se vraćamo ovde isto na Tamiš na Bagremac. Posle Bagremca čekamo ili lipu na Fruškoj gori ili suncokret ovde koji pre bude došao, a obično to bude suncokret. Tako da ima posla preko cele godine. Mislim, od marta do septembra kod njih svaki dan. Šta ste kroz sve ove godine naučili o pčelama, ali da ne idemo u onu stručnu priču, nego o njihovom životu i tako? Pa osim tih nekih stvari što smo naučili oko njihovog tog razvoja, kako one žive, kako se šire, kako se uzimljuju, smo na prvom mjestu naučili da mora mnogo da se radi. A da taj rad nije dovoljan ako nisi štedljiv. Tako da treba biti skroman i vredan, eto to smo naučili od pčela glavno.
Proizvodima od meda najviše se bavi supruga Ivana. U početku smo mi prodavali samo običan čist med koji pčele proizvode. Onda prošle godine moja sestra kad se vratila sa mora nam je donela jednu malu teglicu raznoraznog suvog voća u medu. To se nama učinilo prilično zanimljivo, pa smo prvo napravili jednu teglicu nama da probamo, pa smo onda napravili da podelimo tu sa prijateljima. I na Facebooku smo objavili fotografiju tog meda. To je inače ovako nešto. Na šta su ljudi počeli da se interesuju. Ispunjavajući želje i svakojake prohteve kupaca, nastali su medovi u raznim kombinacijama, sa semenkama, lana ili bundeve, razni voćni miksevi, propolis, čak i med Rafaelo sa prepečenim bademom, kokosom, cimetom i još štošta. Onda kad je krenula korona, tražili su za imunitet nešto. Zato smo pronašli zlatni miks, smo ga mi nazvali. Tu je đumbir, kurkuma i cimet u bagremovom medu. Uz ovoliko slatkiša nismo odoleli jednom pitanju deci. Kući kad poželite slatko, šta uzmete? Pa češće uzmemo neku čokoladu nego med. Da. Pa da. Dobro, iskreno. O budućnosti u pčelarstvu ovi naši mladi ljudi ne razmišljaju, barem ne za sada. Pa ne, moji planovi nemaju nikakve veze sa poljoprivredom. Želim da idem na psihološki fakultet u Novom Sadu i posle toga vidjet ćemo. Pa ne znam, meni trenutno mi nisu baš zanimljivo da se bavim pčelama ceo život. Arhitektura mi je zabavnija. Meni medicina. Zanimljivija mi je medicina, ima više da se aktivnija je i nekako sviđa mi se, privlači me medicina, urgentna medicina. Dobro, vidimo se za 30 godina, možda će se promeniti. Pa imamo dosta vremena, postižemo sve. Ovo na terenu njemu oduzima možda malo više vremena nego meni dok ovo spremam, ali zanimljivo mi je, volim to da radim, tako da mi nekako i ne pada teško kada odvojim vreme za to. Pa kao i u svakom drugom poslu, koliko uložiš i koliko si posvećen, toliko i zaradiš, toliko i dobiješ na kraju. Tako i od pčele isto, ako uložiš i ako si posvećen dovoljno, može od toga da se živi. A ako je to na nivou nekog hobija i ograničenog manjeg broja košnica, onda ne može. Onda je to kao dodatak, neki dopunski prihod. A da bi se živelo od pčelarstva mora stvarno mnogo da se uloži, a mora i mnogo da se radi.